Već u jednom od prvih izvora o Kosovskoj bitci, u pismu Firentinske opštine kralju Tvrtku, kancelar Kolučo Salutati, poznati humanista, bitku naziva bojem što mu glas treba da traje kroz sva vremena. Sa turske strane, pesnik Ahmedi početkom 15. veka napisaće: planuje onda takav boj da je svet sačuvao uspomenu o tom danu. Godine 1457. Mula Šukrulah u rukopisu na persijskom jeziku, pisanom u Brusi, kaže da je Kosovska bitka takav boj kakav nebeski svod, otkako se neprestano okreće, nije video. I zaista, buduća vremena pokazat će stalno interesovanje za Kosovsku bitku. Ona će nastaviti da živi u sećanju, sve više prelazeći u legendu, koja je i oblik savladavanja vremena i ujedno nosilac poruka njenih tvoraca svojoj savremenosti i budućnosti. Prenos mošti kneza Lazara iz Prištine u Ravanicu i proglašenje Lazara za svetitelja 1392-93. sami po sebi su bili simboli savlađivanja vremena. U nizu kultnih spisa nastalih tada u slavu novog svetitelja izrazit će se motiv legende o izboru carstva nebeskog, zapravo večnosti nasuprot prolaznosti. Taj motiv je najimpresivnije obradio patrijarh Danilo III u slovu o knezu Lazaru, u vidu međusobnog obraćanja kneza Lazara i kosovskih boraca, a zatim kneginje Milice i već svetog kneza. Vi, o drugovi braćo, velmoži i blagorodni, vojni, vojvode, veliki i mali, ako mač, ako rane, ako tma smrti dogodi se nama, slatko za Hrista i za blagočašće otačastva našeg da primimo. Bolje je nama u podvigu smrt, nego li sa stidom život. Mnogo požive smo za svet, najzad postarajmo se za malo podvig stradalnički primiti, da poživimo večno na nebesima, dajmo sebi imenovanje vojnika Hristovih, stradalaca blagočastija, da se upišemo u knjige životne. Ne poštedimo naša tela u borenju, da od onoga koji prosuđuje podvige, svetle vence primimo. Bolovi rađaju slavu i trudovi dovode do počinka. Umrimo da svagda živi budemo. Prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu, u podvigu krvlju svojom. Ako i mač glavu, i koplje rebro, i smrt život uzme, mi sa neprijateljima boriti se imamo. I jedan grob da nam bude, i jedno polje tela naših s kostima da primi, da edenska naselja svetlo nas primi. Poslušajte već kako uzdišem, kako tužim, a nema ko da me uteši. Devojke moje i mladići moji iđahu u ropstvo, obeščedi me mačkao smrt u domu. I svi neprijatelji moji čuše za zlo moje i zaradovaše se. Ovo li ja čekah, pasti i lišiti se supružanstva i slatkog mi ljubaznog gospodina kneza, sa svetlim i izabranim i valjanom užastvenim i hrabrim oružnicima. Plačite sa mnom polja i udolja, ko sa telom i krvlju ovih zajedničari biste. Ridajte sa mnom i tužite i matere preljubazne dece, žene dobropobednih muževa, rođaci ljubaznih svojih.
Ne više plačevna, ne više žalosna zbog mene imaj se. Bolja mi bi pohvalna smrt, nego li sporuman život. Ako i na obrazu ranu i po glavi mač, zbog blagočašća mučak se, no mužastven pokazah se i s mučenicima ubrojah se. Videh donje bojeve i izbrojah gornje počasti. Videh mačeve i pomišljah na gornje vence. Očekivah smrt i na besmrtnost pomišljah. Nemoguće mi je, gospodine moji, ne plakati i ne ridati, jer zakoni prirode razdeljuju se i plamen velikog Boga zapaljuju i dušu moju opaljuju i utrobu moju rastrzaju. Carstvo nebesko postaće najuzvišeniji doseg kosovske legende. Višnjaja, beskonačnaja i večnaja žizanj, sijanije nezahodimoje kojem se teži. Izbor nebesnih žilišta biva izraz stremljenja ljudskog ka božanskom i žrtvovanje života za taj cilj, ali ne kao konačne i neopozive smrti, već svetlog primjera da bi se dostigle najviše vrednosti upravo u bici sa zlom. Međutim, veličina Danilova je što na tom putu nije prigušio glas ljudske patnje koji izražava kneginja Milica, već ga je pustio da se razleže iz ljudskih iskona. Nalazeći se u istom krugu ideja kao i Danilo III, monahinja Jefimija, pre monaštva poznata kao Jelena, supruga despota Uglješe Mrnjavčevića, sačinit će pohvalu knezu Lazaru. Veze je na ovom pokrovu za Lazareve mošti. Novi svetitelj Lazar za nju je već u nebeskom zboru svetih mučenika. Ona traži njegovo posredništvo kod Boga u zaštiti od Turaka. Sada u zaborav ne ostavi vazljubljena ti čeda, koja sirota ostavio jesi prelaskom svojim. Jer kada ti otpočinu nebesnim veseljima večnim, mnoge tuge i boljke obuzeše vazljubljena ti čeda i u mnogim tugama život provode, jer njima vladaju Ismailčani. Trebamo svi pomoći tvoje. Prikloni koleno ka vladici koji te je ovenčao. Prosi da mnogo pametan dobrima život vazljubljena čeda ti provode Bogu ugodno. Prosi da pravoslavna vera hrišćanska neoskudno stoji u otečastviju ti. Prosi pobeditelja Boga pobedu da poda vazljubljenim ti čedima, Stefanu i Vuku, nad nevidljivim i vidljivim neprijateljima. Saberi zbor svojih sabesednika, svetih mučenika i sa njima pomoli se Bogu koji te je proslavio. Izvesti Đorđa, pokreni Dimitrija, ubedi Teodora, uzmi Merkurija i Prokopija i 40 mučenika sevastijanskih ne ostavi. U njihovom mučenju vojuju čeda tvoja vazljubljena, knez Stefan i Vuk. Prosi da im se poda od Boga pomoć. Dođi dakle na pomoć našu. Magde jesi. Ali upravo u tom činu ulaska u carstvo nebesko, ponovo se javlja nada za potomstvo koje je ostalo u carstvu zemaljskom i traži zaštitu novog svetitelja.
Tako smisao Lazareve žrtve i žrtve kosovskih boraca nije samo sopstveno spasenje, već i spasenje potomstva upravo u carstvu zemaljskom. To je spasenje roda koji sam mora biti svestan da samo najviše ljudske vrednosti jemče njegov opstanak. Motiv o izboru carstva nebeskog nastajao je u složenom sistemu bogoslovske misli toga vremena i uobličavao se u posebnim žanrovima naše srednjovekovne književnosti, slovima, pohvalama, žitijima, službama. U daljem toku vremena motiv o izboru carstva nebeskog nastavio je da živi i u naizgled jednostavnim i naivnim slikama narodnih pevača. Ali upravo u tim slikama čuvao se knežev izbor kao slobodno ljudsko opredjeljenje i bivao deo narodne svesti. Zato su najistaknutiji srpski mislioci u tumačenju motiva izbora carstva nebeskog polazili pre od narodnih pesama nego od srpskih srednjovekovnih spisa o kosovskom boju. I zaista, do današnjeg dana taj motiv je najlepši izraz dobio u pesmi Slepice iz Grgurevaca. Mislim, care, misli svakojake. Bože mili, što ću i kako ću, kome ću se privoleti carstvu? Da ili ću carstvu nebeskome, da ili ću carstvu zemaljskome. Ako ću se privoleti carstvu zemaljskome, zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvek i doveka. Car volede carstvu nebeskome, a negoli carstvu zemaljskome. Tada Lazu nadvladaše Turci i pogibe srpski knez Lazare i njegova sva izgibe vojska, 77.000. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Međutim, u carstvu zemaljskom, ili kako se govorilo, carstviju metežnome, stajali su ljudi i čitava oblast ljudskog. Danilo III. Je pokazao njihovu rešenost na žrtvu u odgovoru kosovskih boraca knezu Lazaru. Time je nagovestio onaj tok legende iz koje će se roditi njeni junaci. U prvim spisima u kosovskom boju junaci su bezimeni, a imena nema ni junak koji je ubio Murata. Ipak znamo da su velehvalni i mužastveni i blagorodni, koje porodi i podiže srpska zemlja, kao prekrasne letorasli i izabrane kedre Livanove. Tek krajem 15. i početkom 16. veka u izvorima će početi da se pominje ime junaka koji je ubio Murata. Konstantin Mihajlović iz Ostrovice u Janičarevim uspomenama ili Turskoj hronici, nastalim između 1497. i 1501. godine u Poljskoj, pomenuće 2 puta ime junaka, viteza kneza Lazara, jednom kao Miloša Kobilu, a drugi put kao Miloša Kobilića. Ašik paša Zade oko 1484. godine u Menakibu, čiji smo rukopis snimili u Carigradu, također će navesti ime junaka gradeći igru reči Biliš Kubila, što znači onaj koji zna zadati udarac. U manastiru Svetog Jakova u Dubrovniku
sačuvana je nadgrobna ploča dubrovačkog istoričara Luja Tuberona Crijevića. U svom delu Komentari od 1490. do 1522. Crijević govori o junaku koji je ubio Murata kao o vlastelinu Milonu. U kasnijim pomenima, preko različitih varijanti, doći će se do imena Miloš Obilić. Imena drugih junaka javit će se u narodnim pesmama o kosovskom boju i narativnom tekstu Priča o boju kosovskom. Istina, pomen pesama o Milošu Obiliću nalazimo u putopisu kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju Benedikta Kuripečića iz 1530. Ali su pesme o kosovskom boju i njegovim junacima do nas došle samo u kasnijim zapisima, počev od kraja 17. ili početkom 18. veka. I priča o kosovskom boju nastala je kad i zapisi ovih narodnih pesama i potom se širila u mnogobrojnim rukopisnim verzijama. Junaci koji se otada javljaju jesu Miloševi pobratimi, a negde verne sluge. Milan Topličanin ili Toplica i Ivan Kosančić, braća Jugovići i stari Jug Bogdan, Srđa Zlopogleđa ili Stojan Zlopogled, Banović Strahinja, Orlović Pavle, Stefan Musić ili Bušić i drugi. Oni nemaju, sem Stefana Musića, pouzdanog istorijskog osvjedočenja. Pored njih, u narodnoj pesmi će se javiti i neki junaci koji su poginuli pre kosovskog boja, kralj Vukašin, despot Uglješa, ili se rodili posle njega, herceg Stjepan, upućujući tako na slobodu legende da u ime primjera koji želi da istakne, pomera granice života i smrti. Postajući junaci legende, oni su bili istorijski prepoznatljivi ili ne, pripadali vremenu bitke ili ne, dobijali trajno mesto u narodnom sećanju. Miloš Obilić, Ivan Kosančić i Milan Toplica, tri vojvode bojne, svaki krasan junak na ovome svetu i svaki rešen na žrtvu, reći će verenici Toplice Milana, Kosovki devojci. Evo idem poginuti dušo u taboru čestitoga kneza. Ni kneginja Milica i pored Lazarevog odobrenja neće moći pored sebe zadržati ni jednog brata. Idem sejo u Kosovo ravno, za krst časni krvcu proljevati i za vjeru s braćom umrijeti. Svi junaci će se tako naći na Kosovu i, kako kaže zapisa Mramornog stuba, na neprijatelja se ustremiše i suštog zmaja zgaziše. Ali, kao i u srpskim srednjovekovnim spisima o kosovskom boju, i u narodnim pesmama junaci su postali žrtve. Gdje pogibe slavni knez Lazare, tu su mnoga koplja izlomljena. Izlomljena i turska i srpska, ali više srpska nego turska. Braneć Gospod svoga gospodara, gospodara slavnog knez Lazara. A jug ti je Gospod poginuo u početku u boju prvome. Pogibe ti 8 Jugovića, gdje brat brata izdati nešćede, dokle gođe jedan tecijaše. Još ostade Boško Jugoviću, krstaš mu se po Kosovu vija, još razgoni Turke na buljuke kao soko tica golubove. Gdje ogreznu krvca do koljena, tu pogibe Banović Strahinja. Tri vojvode bojne, Miloš Obilić, Ivan Kosančić i Milan Toplica, zaključuju povorku žrtvi u pravoj reci krvi, dakle u krvnoj žrtvi koju također pominje Danilo III.
Barjaktar srpske vojske Orlović Pavle o njihovoj smrti reći će Kosovki devojci. Vidiš, dušo, ona koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća. Onda i pala krvca od junaka, ta dobrome konju do stremena i do uzendžije, a junaku do svilena pasa. Onde su ti sva tri poginula. Sama legenda u svojim drugim motivima nije se uvek sasvim razvijela po nagoveštajima srpskih srednjovekovnih spisa. Nasuprot uzletima, kojima se u činu žrtvovanja savlađivala ljudska vezanost za zemlju i iz ljudskog stremilo božanskom, formirali su se motivi legende o niskim ljudskim strastima i ljudskom padu. Sve do 17. veka, tamna strana ljudske prirode ogledat će se u glasovima o svađi, neslozi, klevetama, neveri i razglašavanju izdaje u srpskim redovima, ali bez njene potvrde. Tek od početka 17. veka nedvosmisleno će se govoriti o samoj izdaji. Jedan od korena te strane legende prepoznaju se u hronici puškara Jerga iz Nirnberga, koji je od 1456. do 1460. godine bio u službi hercega Stjepana. On je zapisao da su Lazarevi zetovi, kojima ne navodi imena, bili stalno u neslozi među sobom. Ova dvojica se prepiraše. Sutra će se vidjeti koji je najbolji u borbi. U toku noći jedan od zetova poruči Turčinu da će mu ujutru sa mnogo plemića priteći u pomoć. Tome se Turčin veoma obradovao. I ujutru kada je stigao i kada je trebalo da mu poljubi nogu, tada isuče svoj mač i probode Turčina. Krajem 15. veka Konstantin Mihajlović u uspomenama Janičara ili Turskoj kronici zapisaće: Gospoda koja su bila naklonjena knezu Lazaru, borila su se junački, verno i pošteno kraj njega. Ali su drugi, gledajući kroz prste, posmatrali bitku. A zbog ove nevere i nesloge i zavisti rđavih i nevaljalih ljudi, bitka je izgubljena. Prevodilac Dukine hronike sa grčkog na italijanski jezik, također krajem 15. ili početkom 16. veka, proširit će izvornik i prvi će spomenuti kneževu večeru i navesti da je knez Lazar optužio Miloša za izdajstvo. Počev od tog pomena, Miloša će pratiti kneževa optužba da je izdajnik, bilo da je knez sam izriče, kao što je tu slučaj, bilo da knez prenosi optužbu Miloševog takmaca. Ubistvo Muratovo bit će jedini način da Miloš odbaci klevete i potvrdi osporenu hrabrost i ostvarivat će se uvek u simuliranom prebegavanju Turcima. No tek će Dubrovčanin Mavro Orbin u svom delu Kraljevstvo Slovena, štampanom na italijanskom jeziku u Pezaru 1601. godine, nedvosmisleno progovoriti o izdaji i vezati je za Vuka Brankovića, Lazarevog zeta. U istom delu će prvi put Miloš biti oglašen za zeta kneza Lazara,
a Vuk Branković će se predstaviti i kao klevetnik Milošev i kao izdajnik. U stvari, Orbinovo delo je svjedočanstvo da je do tog vremena u kosovsku legendu ušao i negativni junak. On će, nasuprot junacima što se žrtvuju za trajanje svog roda, oličavati ljudski pad koji ukida budućnost upravo sopstvenom narodu. Orbin će ujedno osvetliti ljudske motive koji ovdje izazivaju klevetu i izdaju. Knez Lazar je bio vrhovni zapovjednik hrišćanskog tabora. On je bio udao svoju kćer Maru za Vuka Brankovića, a Vukosavu za Miloša Kobilića. Između ove dvije sestre došlo je jedanput do svađe. Vukosava je naime hvalila i pretpostavljala vrijednosti svoga muža Vuku Brankoviću, pa je to Vukovu ženu Maru jako uvrijedilo, pa je ošamarila svoju sestru. Kada je ona to ispričala svome mužu, on je s mjesta potražio Vuka, pa ga je pozvao na Megdan da se vidi je li istina ono što je bila kazala njegova žena Vukosava. I mada je Lazar pokušao izmiriti ih, ipak nije uspio spriječiti da se međusobno potuku kako bi jedan i drugi pokazali svoju vrijednost. Kada je Miloš u dvoboju zbacio Vuka s konja, velikaši koji su stajali unaokolo nisu dozvolili da ga dalje udara. Poslije toga su ih knez Lazar i drugi velikaši izmirili, no to izmirenje bijaše više lažno nego od srca. Zato Vuk nije propuštao nijedne prilike da ocrni Miloša kod Lazara. Kako je tada Lazar imao udariti na Turke, njegov zet Vuk ga je upozorio da pazi na Miloša, jer treba da zna da on šuruje tajno s Turcima kako bi ga izdao. U bici pale su mnoge ličnosti iz Raške i Bosne. Međutim, zet kneza Lazara, Vuk Branković, spasao se gotovo sa svim svojim ljudima, pošto je, kako kažu neki, imao tajne pregovore sa Muratom, da izda, kako je učinio, svoga tasta kneza Lazara, da bi se dokopao njegove države. Znači, motiv klevete je sujeta, a motiv izdaje vlastoljublje, daleko od ideala muževa dobrih, muževa hrabrih, muževa zaista i u reči i na delu. Ti negativni motivi koji večito prate delanje ljudi, najpre su ključ za ulazak negativnog junaka u legendu, a ne sama ličnost istorijskog Vuka Brankovića, o čijoj izdaji u dotadašnjim izvorima nema reči. Negativni junak je ušao u legendu u podmaklom dobu ropstva. Od pada Srbije prošao je gotovo vek i po, u vremenima kada su već počeli oslobodilački pokreti srpskog naroda. I to ne da bi se u izdajniku samo prepoznavao neko iz prošlosti, već da bi se takvi ljudi prepoznavali uvek, i u savremenosti i u vremenima koja dolaze. Kroz motiv izdaje, u legendi se formirala poruka koja je aktuelna u svim vremenima. Pogubno dejstvo takvog ljudskog ponašanja može se pratiti, kako pokazuju novija istraživanja, već i kod potomaka istorijskog Vuka Brankovića i samoga kneza Lazara. To je povratno moglo delovati, da se izdajnik kao motiv legende projektuje u vreme Kosovske bitke. Javljanje klevetnika i izdajnika u istom licu biće značajan motiv za obrazovanje narativne strukture legende, odnosno povezivanje njenih motiva u čvršći uzročno-posljedični sled. Takvo povezivanje ostvarit će se u izrazito narativnom nizu, u priči o boju kosovskom, obogaćenom pored postojećih i novim narativnim motivima, uhođenje turske vojske. Dakle, sada je već reč o posebnom životu umetničkih struktura po kojima se u krajnjem umetničkom rezultatu i obrazuje legenda. Narodne pesme pak daće puniji umetnički izraz legendi, kao vrsti umetničke transpozicije građe o kosovskom boju. Poetske slike u kojima će živjeti kosovska legenda omogućavat će ne samo malobrojnom obrazovanom sloju stanovništva koji čita, nego i svem narodu koji sluša guslare i kazivače narodnih pesama, da bude svestan svoje prošlosti i savremenosti. Tako se oblikuje odnos prema prošlosti, bitan za dalje trajanje.
Pobratime, Kosančić Ivane. Jesi li Tursku vodio vojsku ili mnogo vojske u Turaka? Možemo li s Turci bojak biti? Sve je turska vojska pritisnula. Konj do konja, junak do junaka. Bojna koplja kao Čarna gora. Sve barjaci kao i oblaci, a čadori kao i snjegovi. Da iz neba plaha kiša padne, nigdje ne bi na zemljicu pala, već na dobre konje i junake. Šatore su raspeli na kraj ravna Kosova polja. Tu su stali počinuti, večericu večerati, ali Vuka Brankovića huda sreća naučila. Pođe knezu Lazaru pred gospodom govoriti. Miloš će ti nevjeru na Kosovu učiniti. Zdrav Milošu, vjero i nevjero. Sjutra ćeš me izdat na Kosovu i odbjeći turskom car Muratu. Zdrav mi budi i zdravicu popi, vino popi, a na čast i pehar. Nevjera ti sjedi uz koljeno ispod skuta, pije ladno vino. A prokleti Vuče Brankoviću. Sutra jeste lijep vidov danak. Vidjet ćemo u polju Kosovu ko je vjera, ko li nevjera. A tako mi Boga velikog. Ja ću otići sutra u Kosovo i zaklaću turskog car Murata. I staću mu nogom pod grlo oce. Otkrivanje izdajnika pratilo je proklinjanje. Proklet bio i koga rodio, prokleto mu pleme i koljeno. To je ujedno pretnja izopštenjem iz srpskog naroda i izdajnicima iz vremena kada se motiv izdaje javio i budućim izdajnicima. Izdaja je tako nosila usudni strah za biće srpskog naroda, za odricanje sebe sama, zarad sasvim realnih zemaljskih ciljeva koji imaju u vidu preživljavanje pojedinca, ali ne i zajednice. Razgraničenje je međutim jasno postavljeno i kneževom kletvom, i to za nedolazak u boj, a kamoli za izdaju. Samo i to je prvenstveno bila opomena za vremena, i pevačeva i ona koja dolaze. Jer knez je zaklinjao. Ko je Srbin iz srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao u boju Kosovo, ne imao od srca poroda, ni muškoga ni devojačkoga, od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino i šenica bela, rđom kapo dok mu je kolena. Da je kletva bila opomena za vremena, pokazuje i zaklinjanje bukovičkog prote Atanasija pred podizanje prvog srpskog ustanka 1804. godine ovde u Marićevićeva jaruzi u Orašcu. Pošto je budući ustanik je opomenuo šta je sa Srbima bilo kada je izdao Vuk Branković na Kosovu, rekao je da će isto i sada biti, ako se sami pred Bogom i jedan drugom ne obećate da u izdaji ni pomisliti nećete. Zakasnjeli vitez, u narativnom sledu jedan od posljednjih motiva legende, simbolizovat će pripadnost zajednici i posle poraza. On će, oličen u Musiću Stefanu, stupiti u boj čak i kad kletva padne na njega. Morao je čuvati svest o pripadnosti svome narodu, o svom identitetu, kako bismo rekli danas, i ući u bitku i kada bude kasno, da bi potvrdio svoje opredeljenje. Kako dođe, Musiću Stevane, 3 je paše bio i ubio. Kad započe biti 4. tu pogibe Musiću Stevane i sa njime vaistinu sluga. I vojske mu 12.000.
Prevaca. Sve je sveto i čestito. Taj iskaz upućuje i na saobražavanje motiva kosovske legende. Vidne su paralele Carstva nebeskog, večere. Pored visokih umetničkih vrednosti samih narodnih pesama, doprinelo je da motivi kosovske legende dobiju univerzalno značenje. Pa i vezivanje za mitove preuzete iz paganskog vremena, što neki novi istraživači hoće da vide u kosovskoj legendi, također je jedan od puteva univerzalizacije legende. Ljudska veličina kosovske legende u narodnoj pesmi je u tome što je, osvetljavajući i osvajanje večnosti i senke ljudskog i dubinu ljudske patnje. Sjetimo se slova Danila III. U njemu kneginja Milica nad Lazarevim moštima ne može da se bori protiv ljudske prirode i predaje se neobuzdanom plaču. Narodne pesme, kao da se neposredno nastavljaju na taj bol kneginje Milice, izrazit će velikom umetničkom snagom tu večitu ljudsku patnju zbog gubitka najdražih i zbog ljudskog usuda koji u velikim i presudnim događajima ukida ljudsku sreću. To je slučaj kosovke devojke i posebno majke Jugovića, koja savladava bol za mrtvim mužem i sinovima sve dok ne prepozna odsečenu ruku svog sina Damjana. Uze majka ruku Damjanovu, okretala, prevrtala njome, pa je ruci tiho besjedila. Moja ruko, zelena jabuko, gdje si rasla, gdje li si ustrgnuta, a rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravno. A tu majka odoljet ne mogla. Prepuče joj srce od žalosti za svojih 9 Jugovića i 10 starim Jug Bogdanom. Idući od sudbine srpskog naroda do individualne ljudske patnje, kosovska legenda je u sebi svodila ljudsko iskustvo, gorko i poneseno, ali pre svega po zakonima priče, a ne istoriografije. U poimanju legende narodni pevač je u stvari otkrivao formulu neprekinute priče i pripovedanja kao ogledala ljudskog bitisanja. Da se priča i pripovijeda dok je ljudi i dok je Kosova.